fianga o COVID. Ai o lo'o iai se suinga ho le pe ua faamalu si ele TOTOGIINA e tatou paanga. Ai nga pe o World Bank le fusuani mai le Malo Samoa i faamaonia o le Malo. I le faatinoina o rātou fusuani. The government's accountability and transparency. Mo le alualu rai lima, o le asi tali mai a nei paanga. E tu mau pele la tau lango tu e faapopoleina susuani mo le tunu. Paftai, o le fatu, o le o ngā tutonu le nā o le tātou whainga paanga leo lo faatino le teimi nei. Ia a mai le susuani faatino ngā luenga sa iai malianga. Le teimi nei, o lo o solo lava ia tātou ngā luenga faatino i mea sa iai ia saini ngā lima po malianga. Mos faataita inga. Leai le i maute le atu talu on te Tala le tātou ala si mai vai singano. Sa mai le sosoani, saini lima, lewa mai al ngā luenga. E o fuila isi a tātou atina i te tele. Lewa mai al vai ngā mua Phase 1 o le West Coast Road. Lewa fuila ngā mai a si singa, faatino a si singa tātou paanga, umatua i faamaonia. Lea ua deliver, ua faatino ngā luenga pe ona yen malianga. Le fo ila ofifia okay ka ko fa solo lo elisi Phase 2 le la wa yai il terminei yer fo fo ngai le o toma mau fa tino va ngalua le a mata mai malua e o atu fa leolo le atu fa le le atu le auala le na mai o se fianga le na tato malo le terminei ia le a lo o fa ngofie lava on tato watu pa anga matali tali le le tato sa vali tali le le tausaga ni se watu nu ia e fa ngofie na mai se len tausaga mai se len ai le faatino o le mea ku ko fo ia ku pa anga mai pa anga le ai ele mafaiona faaaogaina ele o faatino nga luenga momua. Why should we give you more money if you have not delivered? Ale kidiva momua ele mafaiona ko faaaogaina mo tatou lava ia o lo malosi lava tatou fainga pa anga ia mos faataitai nga faltupe lalangi faltupe watina o asia sa fa o lo faatino pel terminea mato fontanga e moni e leo toi malanga ia leo lo available ia le online le ia ka ko virtual meetings o lo faatino i lunga computer le la mato te tal no ai ala nganga lava ia e toi te tala lo malanga ia ko mai fo ala ko teams e mai asia si mai ina ia faatino pe ia vaenga ia accountability ia transparent awanga inga lipoki ai mai fo la ko e sai i pe moni me ia o tato to inatu e leila sis faamaonia pito sinta nganga mai o uma fa kingol ngaduenga. That's the best demonstration of our commitment. Ole mai le o uma ngaduenga le sa maklomisie wa fa ngofia ntato lipotifa o uma ngaduenga ai mai e se me o fa e peila o fa ta wa ina le nal tato fa nga paanga lea o lo o mai level terminate o lea fa kingo ka ngaduenga e uina tapunia ia tatou faiva vau tapunia ia nisi ngaduenga au ka ngaduenga ia sa faatino i poloketi tele e le o tafiai pauanga i ngaduenga o ka fiel ka mingei au ngaduenga ia peila ona ia police academy o police academy saile fofuanga o tauna o maltemine o makwa ialu le akor ka ngaduenga ai peitai tapunia loa tatou borders sa tawfia lol fai malanga mai o engineer ia ma e popoto lo ia ia ata fo ile le tusia o le faila ngo mai ka ko engineer ka fia lo ka ko ngalu ai al fofuanga e to te Tala lo ata to borders ia ko mai lo le ka ko teams mai pa kingo lo ka ko ngalu ia ma so soani lo ia wa au nanga mo miai wa peila ona ia ka ko police academy o se so soani tele le si tia atili ia o nanga tau leo ia le ngata le o isi pa anga ia pe ona ia le official team nei mu ia le tato falpui ia mai sia ka ko frontline teams e foi ona la to fa nga ina facilities nei ina ia fa wa pe trainings ia awal taliatu ia pe afia le tunu i fa mai ile lumana mule lo i mo wa ole mai tau tua o lo ngaso solo le ya ko wanga mal fatino ai ele o ave sia ma so longa fo ia anis va per le tulaga le o tatou AITALAFU nofo AITALAFU ia tu fa ia Tupe o GAFATIA sa mo togina AITALAFU faafetai msalo e lua vaenga o te fiata ua o le vaenga mua
o le malosi lea malosiaga e totogi le aitalafu debt service capacity o le fesili e mafai ona tatou totogia tatou aitalafu o le talipupu i oe o le taimi nei mai talauma lava e tatou te maua ma o le 10% longa uiga 10% o le kako kālā lea e koleki o lea le tupe maua e toe totogi e aitalafu a le fesili o fea lae alua lisi 25% po le 25% o le isi 25% lea mafai ona faasafua e faatino ai atina'e e totogi ai ia aufaigaluega le malo ia mafaatino ai isi galuega e mafai ona fesoasoani ai i atina'e le tatou atunuu so o le fesili muamua la lenā o le makua'i lava o le tatou malosi i tupe o lo'o auina i totonu Samoa e service a le kakolou ma le mafua'aga fo'i lenā o lo'o tatala mai ai pea ia le fesoasoani grants ia tatou pa'agaʻoga o le va'eva'i mai o le makuā lelei a le fa'aogaga o seleni o lo'o mai totonu Samoa o le vaegalua ia o le kakou total debt stock o le tu'u autelega ia po le tu'u fa'atasiga lea o tatou aitalafu o le taimi nei fa'apasene o le tamao'aiga ia po le debt to GDP e na o le 8% ia le maualuga o lo'o ia le taimi nei ua e pe ona silifia fo'i e le o ia se kako loan fou le kausaga agei o le kausaga ke'egei e le inga ko loans fou ga saigia o le fuafuaga fo'i le le aga'i atu lumana'i le silua kolu fakausaga o le maga'i e le inga ko new loans ia lona uiga o le a sau pe i lalo ia le pasene o le debt to GDP ia ina ia ausia ia le fainumera o le agaga lava ia aua nei isili atu le 5% lea lau ua mafai ona ausia le taimi nei a le vavaai mamao a ia o le kako medium term vision e kakau oga pa'u maua lalo le 5% mai o lea o le matou ai matau i ai lea ua kako sosolo aku lava i kako faigumela ma e iai le taimi e pa'u mau lalo le 5% o le aoga o le fa'aitiitia i lalo le tatou pasene o le loan inga ia maua se space fu le mo kako e mafaiga ko ai kalafu i le taimi e mo'omia ai mo se fa'ataita'iga la i le taimi nei ia e moni o le a'afia le tatou tamao'aiga i le covid ia ai le o malusikele a'afiaga ae afa pei ai se a'afiaga tugā fu le se fa'alanatu e a'afia mai lava le akugu afa pea la o le kaimina ga mau lalo kakolo then we have the capacity e koe loan laua ia le space fu le space e mafai tatou loan ai ai mo le taimi nei lava ia aua ne'i iai se popolega e le o ko iai askako new loan ma e le o iai fo'i se fuafuaga mo seisia tatou aitalafu paua le mele iai kokogi aga ko aikalafu ma fa'aitiitia pea ia ma ia tatau ona ausia le tatou pasene lenā 5% o i le tamao'aiga fa'atusutusa la le nofo aitalafu le iai Samoa pea biliona isi atunuu e la le sese o le tatou GDP le taimi nei ia po le tufa'atasiga le tatou tamao'aiga 2 biliona o le kako aitalafu le leue le ua pa'u keisi foi lalo mali tasi biliona iva se lau mon 2 miliona longa winga o lea e fa'aitiitia i lalo koe fa'aikiikia i lalo fuafoi ma sa lo le tele o tatou aitalafu ia sa fa'atino i le tulaga e tatau ona fa'atino i tausaga o tuana'i lea sa fa'akigoa iakiga e koe fa'alelei ai ina ua mae'a a'afiaga o le tsunami sa a'afia fo'i sa mo le e vani lua fesfululua ia a'afia fo'i ia le tatou tamao'aiga i nisi o fa'alavelave e le fa'apea la e nofonofo'ai ia le tatou malo o le kaimi ankula e mai fa'alavelave kakou kapā lo fesoasoani mai fafo o mea mafai ona fa'atino i fesoasoani sa mafai ona tatou fa'atino ai ai la galuega i tua atu fesoasoani mea lana e patino ia Samoa e tatau lana tatou olo ia kako aitalafu loa mai e fa'atino ai e le ufulele we only borrow if we have to not when we want but if we have to ma ko kako ai kalafu pe ava pe ua talafenga ai wangi ka ko ngofo manga ia fa kingo nga duenga le ka ko le ai la e le o ia se fainga fa vai fa pina ai le nganga le na o lo tam fai la val tato malo e tu ititia ai talafu il termine ina ia usia pasene le na pe on o ta o lo ia pe al malusi anga debt service capacity mai tautonuina lava tatou e tatou pa'aga any tatou se kaimi ka kia koe e faiska ko ai kalafu o mea lava i fesili ai do you have the capacity to service your loan o le kalimumua ia o Samoa o lava ia le malosi e mafai o totogi ai tala